Amahoro y'Imana bane namwe mwese mwahisemo gukurikira Umusanzu Media nje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Nge ndi Daniel Niyonkuru. Muri aya makuru tuje kubabwira ko ku munsi wa kabiri w'igikorwa cyo gushakisha imibiri bikekwa ko ari y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu kagari ka Matyazo mu murenge wa Ngoma habonetse indi mibiri 22. Turaza kubabwira kandi ko abanyarwanda barenga ibihumbi 54 basanzwemo virusi itera sida mu myaka 6 iheruka. Naho mu mikino impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yahagaritse Stade de Martyrs yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku kwakira imikino mpuzamahanga kubera ubwiherero budasukuye n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanze y'u Rwanda inyeshyamba za Mai Mai Zulu zagabye igitero kuri FARDC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izicamo 4 ikomeretsa 3, umusirikare umwe wayo nawe arakomereka. Mu kanya ni ku buryo burambuye. Reka amakuru tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu yajyanye n'uburezi, aho Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yazindukiye mu ishuri rya Notre Dame de Fatima riherereye mu murenge wa Muhoza, akarere ka Musanze, aho ku bufatanye na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF hatangirijwe ubukangurambaga bwiswe Fresher ku ishuri. Muri ubu bukangurambaga buri munyeshuri arasabwa kugira isuku y'umubiri, impuzankano y'ishuri n'inkweto bisa neza, inzara ziciye, umusatsi wogoshe ndetse n'aho yigira hasukuye. Ababyeyi bakaba basabwa kumva ko ishuri rikeye rihera mu rugo, aho buri wese agomba kugira uruhare mu kuzuza inshingano z'umwana we. Reka aya makuru tuyakomereze kuyavuga ko ku munsi wa kabiri w'igikorwa cyo gushakisha imibiri bikekwa ko ari y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu kagari ka Matyazo mu murenge wa Ngoma habonetse indi mibiri 22 bituma imaze kuboneka iba 27. Ku itariki 10 Mutarama uyu mwaka ubwo ibikorwa byo kuyishakisha byatangiraga habonetse imibiri 5 hafi y'inzu y'ubucuruzi yubatse mu mudugudu wa Rusisiro, akagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma. Bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu Matyazo bakomeje gusaba ko hashyirwa imbaraga mu gutanga amakuru y'ahakiri imibiri hifashishijwe abagize uruhare muri jenoside kuko aribo baba bafite amakuru ahagije. Umuyobozi w'akarere ka Huye Seutege Ange yavuze ko kuba hari abadatangira amakuru ku gihe y'ahari imibiri y'abazize jenoside bikiri mu bikibangamiye urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Kuva mu mwaka w'2024 muri uyu murenge wa Ngoma mu tugari twa Ngoma na Matyazo hamaze kuboneka imibiri isaga 2800 mu gihe ibikorwa byo gushakisha indi bigikomeje. Aya makuru tuyakomeze mu yajyanye n'umutekano, aho inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba zataye muri yombi umugabo witwa Nzacahinyeretse Aaron w'imyaka 30 ukekwaho kunywa no gucuruza urumogi mu mudugudu wa Rushakamba, akagari ka Kamashangi, umurenge wa Kamembe. Uyu mugabo akaba asanzwe afite abana n'umugore, akaba yarafatiwe mu nzu ye ku itariki 10 Mutarama uyu mwaka, aho yasanganywe udupfunyika tw'urumogi yari yahishe munsi y'uburiri aryamaho. Amakuru avuga ko inzego z'umutekano zo muri ako gace zari zimaze igihe zishakisha abantu bakekwaho kunywa no gucuruza ibiyobyabwenge, nyuma y'igihe abaturage bavuga ko ibikorwa byo kurunywa no kurucuruza byakorwaga ku manywa y'ihangu. Uyu mugabo akaba yafashwe nyuma yo kugurisha urumogi yasubiye iwe kuzana urundi ngo narwo arucuruze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joyeuse yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko hari ibikorwa byatangiye gushyirwa mu bikorwa bigamije gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge muri uwo murenge, ndetse kandi ko hari n'abandi bagabo 3 batawe muri yombi inyuma y'uwo mugabo, bose bakaba barashyikirijwe RIB. Yakomeje ashimira abaturage ku bufatanye berekana ndetse anasaba urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima n'ejo hazaza h'igihugu. Reka aya makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda tuyasoreze mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, aho bamwe mu baturage bafite amasambu kampani icukuramo amabuye y'agaciro bavuga ko hashize amezi 6 bambuwe amafaranga ava mu musaruro w'iyi kampani. Abo akaba ari abo mu mudugudu wa Nyamasheke, akagari ka Rwigerero, umurenge wa Mushishiro, ubwo ni mu karere ka Muhanga. Bavuze ko bishyuza kampani yitwa Afriset ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu masambu yabo bashingiye ku masezerano bagiranye, avuga ko iyi kampani izajya ibaha amafaranga 100 ku kilo cy'amabuye y'agaciro
yo mu bwoko bwa berire ikabaha ibihumbi 2,000 ku kiro cy'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta. Bavuga ko bafite amakuru ko buri munsi iyi kampani ikuramo ibiro 60 by'ayo mabuye y'agaciro kandi ko ayo bagomba guha abaturage ari make ugereranyije n'umusaruro kampani ibona ku munsi. Umuyobozi wa kampani Afriset Musaninyana Flora avuga ko hari amafaranga bahaye aba baturage batangiye gucura kuko icyo gihe umusaruro wabonekaga. Akomeza avuga ko ayo bahaye uyu muturage ari ayo bavanye mu musaruro w'amabuye yo mu bwoko bwa berire kuko ava muri koruta ataraboneka kuko bataratangira kuyacuruza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushishiro Musabwa Aimable avuga ko bakiri ikirego bashikirijwe n'umuturage mu minsi ishize abasaba ko bamufasha kubwira umushoramari akamuha amafaranga ye. Avugimana ushinja iyi kampani kubambura avuga ko iyo abaza umusaruro uvamo buri munsi asanga iyi kampani imubereyemo 1,5 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, akavuga ko iyi sambu ariyo yari imutunze kandi ko nta n'uburenganzira afite bwo guhagarika iyi kampani ifite ibyangombwa byose. Gusa uyu mushoramari we akavuga ko yashatse guha uyu muturage ingurane y'ubutaka bwe agasanga hari uwabutambamiye mu rukiko. Mu makuru ajyanye n'ibarurishamibare, imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda Statistique igaragaza ko mu myaka 6 ishize kugeza mu mwaka 2024 abantu 54,287 basanzwemo virusi itera sida, abo mu mujyi wa Kigali n'abo mu ntara y'Iburengerazuba bakiharira umubare munini muri uyu mubare uvuzwe hejuru. Mu makuru ajyanye n'imikino hano mu Rwanda, Amagaju FC yanyagiwe na Al Hilal ibitego 8-0 mu mukino w'umunsi wa 15 wa shampiyona y'u Rwanda wabereye kuri Kigali Pele Stadium mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 11 Mutarama uyu mwaka. Naho hanze y'u Rwanda, FC Barcelone yatsinze umukino wa nyuma yahuriyemo na mukeba wayo Real Madrid ku bitego 3-2 yegukana igikombe kiruta ibindi muri Espagne cyakinirwaga muri Arabia Saudite mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. Ni umukino wabereye kuri stade ya King Abdullah Sport City. Nanone kandi mu mikino impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yahagaritse Stade de Maritia yo muri Repubulika na Demokarasi ya Congo uko kwakira imikino mpuzamahanga kubera ubwiherero bwanduye n'ibindi bitandukanye. Ibi byatangajwe binyuze mu ibaruwa CAF yandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Repubulika na Demokarasi ya Congo FECOFA. Uko bigaragara muri raporo ya tekinike yashikirijwe FECOFA, mu igenzura riheruka habonetse ibibazo byinshi birimo kutagira ubwiherero bukora neza, kubura ibikoresho by'ubuvuzi bikwiye, ikibuga kidahuye n'ibipimo bisabwa ndetse no kuba nta ngamba z'umutekano zihagije iyi stade ifite. Izi mbogamizi zatumye CAF ikuraho icyemezo cyari cyarahawe iyi stade, bikikaba guhera muri Mutarama uyu mwaka itemerewe kwakira amarushanwa ya Afurika ategurwa na CAF. Ku rundi ruhande ariko, FECOFA yahawe urutonde rwuzuye rw'imirimo igomba gukorerwa muri iyi stade hagamije kuyivugurura no kuyisana kugira ngo ishobore kongera kwemererwa kwakira imikino mpuzamahanga. Mu makuru ajyanye n'imyidagaduro, umuhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange Element Ele yegukanye igihembo cy'utunganya imiziki wahize abandi Producer of the Year muri Afrima Awards muri uyu mwaka. Ni ibihembo byatangiwe muri Nigeria mu ijoro ryo kuri uyu wa 11 Mutarama uyu mwaka, bikaba byatangwaga ku nshuro yabyo ya 9. Iki gihembo Element Ele yegukanye agikesha indirimbo ye Tombe yanikoreye ku giti cye. Yahigitse abarimo Tempo wakoze With You ya Davido na Omarey, Heza wakoze Diplomatico ndetse na El Grande Toto na Progrex wakoze Laho ya Shari Poppy bari bahanganye kuri uyu mwanya. Reka amakuru tuyasoreze kuyavugwa hanze y'u Rwanda, aho intumwa ziturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe Africa Union, isoko rusange ry'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA n'umuryango uharanira iterambere IGAD bageze muri Uganda kugenzura amatora ya perezida n'ay'abadepite yateganyijwe kuwa 15 Mutarama uyu mwaka. Itangazo ryashyizwe hanze muri iri joro ryakeye rivuga ko izi ntumwa zagiye muri Uganda ku butumire bw'iki gihugu na komisiyo
y'amatora. Ni intumwa ziyobowe na Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria, Ambasaderi Shamsuddin Ahmed Roble wo mu nama ya Komesa ndetse na Abebe Mulnehe Beyene wo muri IGAD. Itangazo ryagaragaje ko izi ntumwa zigizwe n'indorerezi 84 z'igihe gito, harimo n'izihagarira ibihugu muri Africa Union, sosiyete sivile, itangazamakuru, imiryango y'urubyiruko n'indi. Akaba ari indorerezi zaturutse mu bihugu bitandukanye birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Itangazo rikaba rivuga ko izi ndorerezi zizashyirwa mu bice byose bya Uganda kugira ngo zikurikirane ifungurwa ry'ibiro by'itora, igikorwa cyo gutora ndetse no gusoza kubara amajwi. Umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda UPDF, Colonel Chris Magezi, akaba yemeje ko umutekano watangiye gukazwa mu murwa mukuru w'iki gihugu ariwo Kampala, ariko amara abaturage impungenge ko badakwiriye kubigiraho ikibazo. Komisiyo y'amatora muri iki gihugu yagaragaje ko imyiteguro igeze kure ndetse ikaba irimo no kohereza ibikoresho bizifashishwa mu matora mu gihugu hose mbere y'uko umunsi w'itora ugera. Mu yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rikorana na M23 rikaba riyoboye igice kinini muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo, yasabye ibisobanuro ku bijyanye n'ibiganiro bishya iryo huriro ryatumiwemo. Ni ibaruwa yoherejwe na perezida wa Angola João Lourenço ayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho M23 iri gusaba ibisobanuro kuri ibi biganiro bishya bigiye kubera muri iki gihugu cya Angola. Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC M23, yagaragaje ko perezida Felix Tshisekedi akomeje gukina muri ibi bintu, bityo bikaba biteye impungenge kuba haje igitekerezo cy'ibiganiro bishya gishobora kuba ari ubigiramo ijambo, akaba yaba agamije kubeshya abantu bose bireba, dore ko yabigize akamenyero ke. AFC M23 kandi isaba kumenya icyo ibi biganiro bigamije ndetse n'icyo bitandukaniyeho n'ibyabereye i Doha muri Katari, ndetse hagasinywa imbanzirizamushinga y'amahoro kugira ngo bazamenye inzira zizakoreshwa kugira ngo ibiganiro bishya bitazateshwa agaciro imyanzuro yari yamaze kugerwaho. Nanone kandi muri iki gihugu inyeshamba za Mai Mai Zulu zagabye igitero kuri FRDC, zicamo 4 ikomeretsa 3, umusirikare umwe wayo nawe arahakomerekera. Mu yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram washyize hanze amashusho agaragaza abagabo 2 ivuga ko yashimuse. Iyo video ikaba igaragaza abo bagabo barimo umwe wayoboye akarere ka Bium mu gihugu cya Nigeria, basaba amafaranga yo guha umutwe kugira ngo barekure angana na miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nuko nsoje amakuru yavugwaga kuri uyu munsi. Reka mbashimire cyane mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize kugira intangiriro nziza z'icyumweru.